Jadi maulia tema mang boru doho di naboru nami. Ngadapo na dilun rohami mang boru jumpa na di jalahannya nak mon. Apalagi hubegi hami odunang siap pudam muate maulia tema di Tuhan. Ngasaha di jalaho pasu-pasumi merhiti Tuhan ta. Idu balik untuk dak piga suruk kertumabur di bonana dak piga halak marpangiluat di baturus di batas nakap ni rohana. Alayang ko tangiang muna do marhiti pisya podamon ngasaha di jalahamu. Saya saruma tua memang boruk kuna boruk kuat akat kinaron asang giat mo sa dapat suatu nama tua nama dokon adur haduk ketugu-tugu di lobu adur hati di tugu-tugu di horobo nenek saruma tua memang boruk na borukku marpahop martin satu nomor nono sianana o para mewat wakati kinaraon molo songonope na buhay terpasahat tami songonulus pasamot malasruh namang boru mangulus si daging mumon ala yang gotor dimi merhitang nami di batama totong nama moholi dot nama nium asa di bagasa namang boru nami las maroh namang boru te jadi tung songot biya be ito hasian na boru ajari paru memmi ate asang giat mga tusi mana irisaron nami jadi mauliate mari Tuhan ngamar tutur hitatikon ayang go hami sebutulun nanang namamukan e baru biyon ay okay lang nami papahad do ale mauliate ma jadi nunuang das nurhatta jadi las mana demang boru dohot na boru pasaha ma nuang pepermasit nami aso pasahat tamion nak boleh lihat to natin langsung ma nak boleh lihat ton Langsung maju lah. langsung ma Sigat sang Rabuon Jadi asa tahu duti Gabit lah. museon tong doroamu lero nabi tu hamu balu jama hamuda ido toy ma bahin namang ay dia ulus pengantin ni buat tuson asahu pasahatami ulus ni hala nami dok boru nami ala adong duson dayang inna pasahatonon baik maju musik dahu bartusi Gabi. Mau lihat mari Tuhan, mau lihat nang dihita saluhuna tarlumobiak kahula-hula nami siya bona sa hupusuna. Ison mado hataw sa otik. Iyan. Oy hita marlas ni Roha. Sudah ni ala ni berkat ni Tuhan.
Jadi asima rohani Tuhan dihamueda kuduh amang bao masa hormatua hamu amang bao dohot tamueda saya sahak ma tujuluason geng-geng hormatua hamu sahak tu napai ring-ring pahopu suang-suang ni sahak tu namar ni marnono damang da doh Gabe na tulang gabe. nang suang-suang ni tarlumobi di berukku si baby baru mamaku. Mama memang belum percaya mikir ini semua. Tapi inilah berkat Tuhan. Sungguh-sungguh ya aku. Kau sangat baik mulai dari sejak kecil. Perjuanganmu begitu besar. Begitu baik kau nakku sama dedekmu bertanggung jawab. Untuk selanjutnya pun nanti dos rohamu nadohot helaku si Jepri upawari honaku pos rohaku di ho helaku na burju doho musi mga cuacu baru abaritaon alani sada mahamu sokot day tapian dapat tudolo tuturuan marsi amin-amina sekolah pak ligaul marsi tukol-tukola sama suhat di robean ikon sangat dewena pun na tua-tua baik sonaku kami simatwa sama nomor tubuh si Jepri jadi kami aku kami simatwa kami natulaku isori natulaku salungna berat kamu makan amar kolong ni roh pada bahwa baru asing rohani Tuhan saya denganmu sorma tua maborkot dahilan kuda dia tubuh lala tubuh si baru tubuh anak dah tubuh baru nomor sogonia matutu ido Yang matutu tuinan urbion nelore saluhut na pasu-pasu terlumowi marhidehon pasu-pasu nasihat Tuhan inakit asirohan Tuhan dohotang yang nakatulang na kau pung saluhut na diang ka na marholong ni roha beton sesahak mejalong muna pehusin majujung muna tua-tua baramu bono mutu kong adibagas muna museda na kuda ang iya matutu sa solin na satu order saat ditipiyong ko marumah tangga baru unok takis sa mo inang hatar do honomu ido sama tu panggawean sama tu perhorasan ido amin dililiti ador muna da besok ni maha kasianau atak pihak kita baidongan mulai ate kita ucapkan puji syukur atas segala berkat Tuhan pada hari dan bulan yang baik ini yang terbaik bagi kalian saya merasa terharu dan bahagia. Pertama-tama memang kau berhubungan Dokotosan ini na guru hasiaku Dokojo yang berusaha untuk lapor hojo tu sajo guru hasiaku ibagi hanam orokon guru hasiaku jadi untuk itu kamu harus benar-benar bisa melihat orang tuanya lebih membangun dari saya dari Bapak saya bisa berdoa dalam Tuhan kamu dalam berkat Tuhan dan maksud saya di dalam kamu menjalani keluarga ini adalah Tuhan dengan berkat kamu tidak petang dalam segala usaha langkah Tuhan beri kamu raya bagaimana pun nanti bisa baik ma ido hai kata pasu-pasui jangan nok kalawon ano mara anon ini mah jadi para musik nami baju laguna baru hasiaku ano pemangedehon adong dosa penyanyi gagal 5 million
Belanda Kuruni rajahu. Baik ma pasahat. Bukan balat. Pasahat maulusi. Pasahat maulusi. Asa tubuh mahariara diholak kolang nihuta. Pajakitannya kada danak may. Perlinggumannya kada tua-tua. Setubuhan anak maho baru doto hela. Tutik kenar on dongan mu may sahat tu na sa rumah tua. Ay dia madar ni helay. Gua mamadaro tu para dato na mga te. Sotong di koto pertukuan. Nate. Mulutong na sa dia pay. Dang palalomorohan nami. Madar tu perjujian non. Tu para dato mabuhan nate. Imalas na orahan nami. Jadi gabi majalah horas. Asa mga inipiling matong peakonomi di atas ni pigapasu. Tuhan Yesus Kristus mari persaripi munay. Debatama na basiko po nakapasupasi. Horas ma. Nasa tahu duti. May bagakat. Baby, don't do that, baby. Kasi sa pala, di ba? Ako mo tingin ko sa eh. Ako tingin. Akan bersih sa bungalan. Johom memang guru johom mak. Tapar hasa yang pertikianon. Mabuhi bang. Molo pengantin baru stok lama, boy ma mundur. Meninggalkan lapangan. Mama, turut memang baru. Tahu duti ma tulang. Jadi mangarade ma. Pamarai, JN Pakpahan Boru Sormin Manangupu Jonathan para Jakarta. Tujulo mahamu abang. Pamarai JN Pakpahan Boru Sormin. Tujulo mak. Bok kamu lus teh, natahatai bok kamu susudi. Natahatai kan tahatai do sudi. Bagi hamu, istri bermaniop. Iya, idea perkabajahay ni keperkabajahay para berastagi. Taurubi suhuton asa tapasahat. Om maha pedabot na tersurati pesalmes teras tulubul yate. Ida mata bona jelas sonang nay melorap pengusaha dulan na marhamaranggi. Songomiat ni siaran dumada bisa dulu susu. Tukumis ninna maulata mari Tuhan. Siya kami hula-hula namang baru tangiang dono bebenon nami. Saya di tuat nama dihamuk kagajang numur dak kana matua di pasu-pasu di Batama dihamuk kaulaon sari hok kamu na tua-tua asal asrohana teh. Jadi songoni mah dihamu bere nami mo na teh bere. Sutiapang Gabe maulata raja nami. Ido hasanga pun halak batahon asal marulaulaon na kaulaula de korade ka baru na manupahi. Jadi omma hasadauni las ido hasanga pun di bata boy hitamar las ni rasul. Jadi dohonon nami mak asa ania mapagabe ladit na tinabotabuan arimu magabe sudi keluar kana marhamana papahan nomor baru Allah berkami di bagasan nomor sepololoan bae musik na sebasah uluson bae pete ya bae musik na dak pola to sama iya oke. Mangarade ma Bapak Udana Dr. Randus I Pakpahan Boru Sinaga, Bapak Udana Dr. Randus S Pakpahan Boru Simamora. Masuk terus. Ibotona Aina Baho Melina Boru Pakpahan. Ibotona J Sikiro Merina Boru Pakpahan. Naboruna Siagian Boru Pakpahan. Naboruna Situasi Majuta Boru Pakpahan. Dohok naboruna Panjaitan Boru Pakpahan. Amang boru nami tabay hamu kursi itu saboda habirang. Bapak Udana. Lima udah ate mak. Ate dia kamang baru nami. Marsangat dohamu baru beri padupahan ya kamang paboromon. Ate, saya di pasu-pasu tu hatta mak. Akamang baru nami sanu matua tu ate kerem. Nak songoni ma dihamu akai boto nami bere nami ate. Adong duit di nama dokon boru dohong di pertuturani. Alai yang papai namu lo bisa nanak di ate.
Unang mabiyar hamu tu ulah te. Amang boru na badua piyakit doa patabay ate. Mauli ate mere Tuhan. Jadi ani yang mapagabe ladit na tinebot-abot aribu magabe salut na ala ta ber pasoloan. Baik pasahan. Madodo. Baik musik nai. Oh ya. Iya boy. Mangarade ma Sorpi halo. babatuana On sorpi. Sambil kirahamu. Di hamu akapungi. Molo hubereng guarno pungalengo. Raut ni wajai songon na sopung do pe poso do pe hubereng ate. Ale mauli ate ma akatang yang mi. Daboto man nga kalas ndoro hamar hite ka paramon. Posro nami unak kulo po hapumot tangyak kuduhot tanyak ngano poso na de. Iro na mas jadi. Hola tangyang nama molo hatani di Batama doko delen 70 tahun. Ale ya kedo hami ikukipas mahamu to urusade. Molo hurok pe pangalahon yon. Nandialat ni pahapumon baru nami on. Tangyak ko ni nangda. So tunggu di paduko. Jadi masalah nami. Om malas ni roh nami nebo terpayu kami. Basa rumah tua mahamu tu akati kenon. Iroh nami. Gabi na tua pagurut dohamu di hami. Tu akati kenon. Jadi ima siroh nami. Tuhat tabada malak kahipasod di hamum. Sudah kape puramu si gabi dan ulamay. Siroh na pinahan dia kapang redahani. So ngani siroh nami. Ay musik na. Oke. Jadi maramang buru anggunong tahatairang masang na sikop.